Kia ora, ko Ruku Anson tōku ingoa, and welcome back to the Te Reo for Life series. Today we're going to talk about Tangohia me Whakahokia. With Tangohia, it means to take something away, such as retrieving a ball from a pile of balls or taking a book from a shelf, taking something away. And then Whakahokia means putting something back, so returning that ball to the pile of balls or putting the book back on the shelf, putting homework away. There's lots of uses for Whakahokia. Ako kia hau. Tangohia. Pātai. Tangohia tētahi o ngā poro karaka. Whakautu. Anei tētahi o ngā poro karaka. Pātai. Tangohia ētahi o ngā poro karaka. Whakautu. Anei ētahi o ngā poro karaka. Pātai. Tangohia kia hia o ngā poro karaka. Whakautu. Anei kia toru o ngā poro karaka. Whakahokia. Pātai. Whakahokia tētahi o ngā poro karaka. Whakautu. Whakahokia tētahi o ngā poro karaka. Pātai. Whakahokia ētahi o ngā poro karaka. Whakautu. Whakahokia ētahi o ngā poro karaka. Pātai. Whakahokia kia hia o ngā poro karaka. Whakautu. Whakahokia kia whā o ngā poro karaka. Well, that's our lesson today. Thank you for being with me, ko te akaranga o tēnei rā. Remember to please subscribe to my channel and like this video so that we can share more of this wonderful series. Ka kite anō.